in Kenya is untapped and unmanaged, and we need to get them to the levels that they have shown us that they can get to here today. Hiyo talent tumeikuza kwa shinda sana. Lakini nilikuwa najua kwa sababu watu wetu wanajiamini na wachezaji wetu wanajiamini. Kuna ile passion na ile talent ndani yao. Nilikuwa najua tenda hii tournament. We were sure. Tumecheza tournament nyingi lakini hatujaipata pesa kama hiyo tutapata leo na hizo kits. Imekuwa ngumu kwa sababu kawaida zote ya finali zinakuanga ngumu. Lakini nilikuwa na matumaini, nilikuwa ninajua alizizia lazima ningewabwaga. Hata tungefika mapenati lazima ningewabwaga. Aya na mwirare witũ riboti ĩyo ya mathako nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩtũtirihĩra gĩkũnjũro gitũ kĩa mohoro mũthenya wa ũmũthĩ. Ngũcokeria ngatho we wagĩtĩkĩra gũtwarana ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie gĩkũnjũro gĩkĩ nginyagia rĩu. Njokerie ngatho arĩa othe magĩkorwo magĩtũma ndũmĩrĩri ciao kũrĩa mwena wa Facebook ona nginyagia mwena wa YouTube. Njokerie ngatho arĩa othe twakĩnyitana na gũkũ mwena wa studio arĩa magĩtigĩra